Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 7, the son of Drona punished, text 21. Srimad Bhagavatam, spev 1. kapitola 7, verš 21, kapitola sa volá Syn Dróny potrestá. Translation: Thereupon a glaring light spread in all directions. It was so fierce that Arjuna thought his own life in danger, and so he began to address Lord Shri Krishna. Potom sa do všetkých smerov začala šíriť oslňujúca žiara. Bola tak intenzívna, že sa Arjuna cítil v ohrození života a tak prehovoril k pánovi Shri Krishnovi. There's no purport. We'll read the next verse. Arjuna Vacha Krishna Krishna Mahavaho Bhaktanam Abhayankara Tameko Dayamananam Apavargo Sisam Shitehe. Arjuna said, O my Lord Shri Krishna, you are the Almighty Personality of Godhead. There is no limit to your different energies. Therefore, only you are competent to instill fearlessness in the hearts of your devotees. Everyone in the flames of material miseries can find the path of liberation in you only. Čítame ďalší verš. Arjuna povedal, o môj Pane Shri Krishna, si osobnosť božstva a si všemocný. Tvoje energie nemajú konca a jedine ty preto môžeš zahnať strach zo srdc svojich oddaných. Len v tebe môže každý, kto trpí v plameňoch hmotného strádania, nájsť cestu k oslobodeniu. Purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Arjuna was aware of the transcendental qualities of Lord Shri Krishna as he had already experienced them during the Kurukshetra war, in which both of them were present. Význam od A.C. Bhaktivedantu Šrilu Prabhupádu. Arjuna vedel o transcendentálnych vlastnostiach pána Shri Krishnu. Mal možnosť sa s nimi zoznámiť behom vojny na Kurukšetre, ktorej sa zúčastnili obaja. It's significant that when Ashwatthama was afraid for his life, he immediately decided to launch the Brahmastra weapon, whereas when Arjuna was faced with imminent death, he began praying to Lord Krishna. Takže je zaujímavé, že keď bol Ashwatthama v ohrození, tak sa rozhodol vypustiť Brahmastru, ale keď musel bojovať Arjuna a bol v ohrození, tak sa modlil ku Krishnovi. On one hand, he took confidence in his own strength and the strength of science. Takže on zobral do rúk svoju vlastnú silu a silu vedy. And on the other hand, Arjuna took shelter of Krishna completely. Ale ten druhý na druhú stranu zase prijal točisko úplne u Krishnu. The materialist would say there's no time to think of God at this. This is not a time for thinking of God. We have to do something. Materialisti tvrdia, že nie je čas myslieť na Boha, musíme niečo začať robiť. We can't waste time praying to God now. Na čo budeme merať časom, že sa teraz budeme modliť k Bohu? I have to protect myself. Musíme sa ochrániť. Praying to God is something we do on Sundays once in a while. Modliť sa k Bohu, to je niečo, čo robíme iba v nedeľu. Not as a practical solution to problems. To nie je praktické riešenie na problémy. That's the difference between a devotee and a non-devotee. A to je ten rozdiel medzi oddanými a neoddanými. The devotee considers that taking shelter of Krishna is the most practical
rational, intelligent thing to do. Daný proste premýšľal tak, že to je najpraktickejšia a najrozumnejšia vec, ktorú môže urobiť. They say keep God out of the schools, don't bring God into the schools. A v súčasnosti sa tvrdí, aby sa neťahal Boh do škôl. Of course, that was taught in communist schools, but even in capitalist America, they've taken God more or less out of the schools. Toto učili samozrejme v komunistických školách a krajinách, ale učí sa to v súčasnosti aj v Amerike. Proste úplne vylúčujú Boha zo škôl. They do it in a polite way. Robia to samozrejme zdvorilým They're spôsobom. more polite about it. Sorry. They're more polite. Sú v tom slušnejší. They don't say we don't believe in God, or there's no religion. Netvrdia, že neveria v Boha alebo že neexistuje náboženstvo. They very politely say, no. Religion is fine, but because there are so many different religions, we wouldn't be able to give all the religions a chance, so therefore we don't give any of them a chance. Takže oni slušne tvrdia, že áno, náboženstvo je v pohode, ale v súčasnosti ich existuje toľko, že by sme nedokázali dať šancu všetkým náboženstvám, aby sa učili If you v škole. approach an educational institution in America, say we'd like to make a presentation in Krishna consciousness. Keď idete v Amerike do nejakej školy a prosíte ich, či by ste mohli urobiť prezentáciu o Krišna vedomí, They say we don't allow religion tak oni vám proste povedia, náboženstvo tu because there's nedovolí. so many different religions and could create some discord, some conflict. Pretože existuje toľko náboženstiev a mohol by to vytvoriť nejaký problém alebo konflikt. And the religions, they come up with different opinions, so we don't want our students to become confused. A tie rôzne náboženstva zase prichádzajú s konceptami, napríklad, že nechceme, aby tí naši študenti boli zmetení. And there's no way of knowing which is the real religion, or if there is a real religion. A ani nevieme, či je nejaká správna cesta náboženská, ak teda nejaké náboženstvo vôbec neexistuje. For now, keep religion out. Takže teraz si to náboženstvo odložíme. And if you say in the science class that God created the world, A keby ste na vedeckej hodine povedali, že Boh stvoril svet, completely not allowed. tak to je absolútne zakázané. You can't say that. Toto nehovoríte. Where's the proof? Kde máte dôkaz? Where's the evidence? Kde je ten dôkaz? And then if you ask them, well, what do you say how the world came about? A keď sa ich spýtate, čo vy teda hovoríte, ako ten svet vznikol, And they will say, well, we say, science says that the universe came out of the void. tak oni vám povedia, že veda tvrdí, že vesmír vznikol v prázdnoty. And if you ask them, well, where's the void? A keď sa ich spýtate, kde je tá prázdnota, Well, they can't answer that. tak na to vám nedokážu odpovedať. Because the void means nothingness. Pretože prázdnota znamená nič. And there's no place where there's nothingness. A neexistuje miesto, kde by bolo nič. Have you ever experienced a place that has nothingness? Videli ste už niekedy miesto, kde by bola ničota, prázdnota? Because at least it has space. Pretože minimálne je tam aspoň priestor. Space is something. A už ten priestor je niečo. You can't say space is nothing. Nemôžete tvrdiť, že priestor je nič. Space is the thing that holds the air, Pretože ten priestor udržuje vzduch.
It may not be as gross as some of the other elements, but space certainly is something. It's not nothing. Nemusí to byť tak hrubo viditeľné ako ostatné prvky, ale proste v tom priestore je niečo, nie je tam nič. So where's the void? There's no such thing as void. Takže je to prázdnota. Niečo ako prázdnota neexistuje. And even if there were such a thing, A keby, which there isn't, a keby aj taká vec bola, ale nie je, it means nothing. Void means nothing. tak to znamená nič. How can a universe which is so filled with things like planets, Ako môže vesmír, ktorý je taký plný vecí, ako napríklad už len planéty, people, ľudia, emotions, time, colors, emócie, čas, farby, how can all those things come from nothing? ako všetky tieto veci môžu pochádzať z ničoho. Where's the evidence of that? Kde je na to dôkaz? You say we shouldn't teach that God created because there's no evidence. So where's the evidence that universe came out of nothing? Takže vy tvrdíte, že nemôžeme učiť, že vesmír stvoril Boh, pretože na to nie je dôkaz, ale kde máte vy ten dôkaz na to, že vesmír vznikol z ničoho? But anyway, you're not allowed to ask those questions. Ale tieto otázky nie sú dovolené. Because in the name of a secular state, basically the whole world has become more or less atheist. Pretože v mene sekulárneho štátu je viac menej celý svet ateistický. Even those who claim they believe in God and they're religious, if you say, what does God look like? They say, well, he has no form. Dokonca aj tí, ktorí tvrdia, že veria v Boha a že sa venujú náboženstvu, keď sa ich spýtate, ako Boh vyzerá, tak oni vám odpovedia, že Boh nemá podobu. God is spiritual. Boh je duchovný. No form. Nemá podobu, nemá tvár. What does he do? To robí. Well, no activities. God's spiritual. Nerobí žiadne činnosti, je proste duchovný. No activities, no form. Žiadne činnosti, So žiadne spirit sounds like again the void. Takže tú duchovnosť nie je zase ako prázdnota. What's the spiritual world? You ask them, what's the spiritual world? What's going on there? Keď sa ich spýtate, ako vyzerá duchovný svet a čo sa tam deje, Again, void. tak znova nič. So you see how the scientists and the religionists have joined together in the Nirvishesha Shunyavadi, impersonal and void philosophy. Takže tu môžeme vidieť, ako sa vedci a religionisti spojili dohromady v Nirvishesha Shunyavadi, Mayavade a prázdnote. Yes, and this movement is created to defeat impersonalism and voidism. A toto hnutie vzniklo práve na to, aby porazilo ten impersonalizmus a voidizmus. And it's doing that, otherwise how is it increasing? A robí to a zvyšuje sa to. A ako inak by sa toto hnutie mohlo rozširovať. It's successful because every year there's more and more devotees of Krishna on the planet. Toto hnutie je úspešné, pretože na planete sa každý rok zvyšuje počet oddaných. That's our mission given to us by our founder Acharya. To je naša misia, ktorú nám dal náš zakladateľ Acharya. We're all supposed to become well-versed in Vedic literature so we can defeat impersonalism and voidism. A samozrejme, mali by sme byť znali vedskej literatúry, aby sme ten impersonalizmus a voidizmus dokázali poraziť. Let's continue with the purport. Pokračujeme vo význame. Therefore, Arjuna's version of Lord Krishna is authoritative. Arjunov popis pána Krišnu je preto autoritatívny. What is that version? A aká je tá verzia? What version is he talking about?
verzii hovorí? Takže o akej verzii hovorí? The version is here in the translation. Verzia je tu. It says, you are the almighty personality of Godhead. Hovorí, ty si jediný najmocnejší Boh. There's no limit to your different energies. Tvoje energie nemajú konca. Only you are competent to instill fearlessness. A jedine ty preto môžeš zahnať strach. And everyone in the material world can find liberation in you. A každý v hmotnom svete môže každý, kto trpí v plameňoch hmotného strádania, môže nájsť cestu len cez teba k oslobodeniu. Okay, so why then? It says here that Arjuna was aware of the transcendental qualities of Lord Shri Krishna, as already experienced during the Kurukshetra war. Takže tu sa hovorí, že Arjuna vedel o transcendentálnych vlastnostiach Pána Šri Krišnu, pretože mal možnosť sa s ním zoznámiť behom vojny na Kurukshetre. What were some of those transcendental qualities that Arjuna experienced during the Kurukshetra war? Toto je iba niekoľko transcendentálnych vlastností, ktoré Arjuna mohol zažiť a vidieť počas vojny na Kurukshetre. What are some of them? Takže sú to niektoré. None? Takže ktoré to sú? Žiadne? Any transcendental qualities that Arjuna experienced? Takže sú tam nejaké tie transcendentálne vlastnosti, ktoré Arjuna ešte zažil? You are best friend of Well, anybody can accept anybody as a best friend. Že vraj najlepší priateľ všetkých živých bytostí, ale to môže ktokoľvek prijať kohokoľvek ako najlepšieho priateľa. Takže Krišna ukázal Arjunovi Viradrupu. Yes. No one else can show the universal form. Pretože nikto iný nedokáže preukázať vesmírnu Because formu. he showed everything that was going on in the universe, past, present, future, all at once, and he made it visible to Arjuna. Pretože prostredníctvom tejto podoby ukázal prítomnosť, minulosť a budúcnosť, všetko, čo sa odohrávalo a bude odohrávať, a všetko to Arjuna mohol vidieť. The fact that he could show everything at the same time means he was the controller of all the energies, past, present, future, all the universe, the planets, the stars. He made them all appear. That means that he were under his control. Tá skutočnosť, že to dokázal ukázať všetko naraz, celý vesmír, všetky planéty, všetko, čo sa deje, znamená, že je to najvyššie, najmocnejší Pán. What else? Okay, that was one good one. A That's another one. čo ešte ďalej ukázal, aké vlastnosti? Full knowledge, he spoke Bhagavad Gita. Takže plné poznanie tým, že vyslovil Bhagavad Gitu. Well, some people might say it was full knowledge, some people would say it's just mythology. Niektorí ľudia môžu tvrdiť, že možno, alebo že je to mytológia. Just an opinion. To je proste vec názoru. Krishna helped Arjuna to fulfill his promises, which was not actually possible to fulfill by normal means. Krišna pomohol Arjunovi splniť všetky sľuby, ktoré by inak normálny človek nedokázal splniť. Which promises? Ktoré He will kill Jayadratha. že zabije napríklad Jayadratu. Yes, that was extraordinary. Tak to bolo, áno, neobyčajné. That Arjuna promised he would kill Jayadratha before the sun set.
Pretože Arjuna slúbil, že zabije Jayadratu pred západom slnka. And Krishna made it seem like the sun set. A Krishna spôsobil, že to vyzeralo ako západ slnka. So that what was the reason? A aký bol ten dôvod? Was it because he wanted, he was already the end of the day and the sun went down and he promised that he will start the fire. That's there. Takže on spôsobil to, že to vyzeralo ako keby slnko zapadalo, že sa ten deň už končí. Well, the others were trying to defend. A tí ostatní sa snažili obraňovať. So he made it seem as though the sun had set. Takže Krishna spôsobil, že to vyzeralo, že je západ slnka. And then the other side, they jumped for joy. They were very happy. A všetci ostatní okolo sa začali radovať, skákali od radosti, boli šťastní. And then Krishna told Arjuna. Then he made the sun appear again. A vtedy Krishna spôsobil zase to, že sa slnko And he objavilo. said, now shoot. A povedala Arjunovi, teraz strieľaj. But why did he make him go down? Ale tá príčina, prečo spôsobil, že zapadalo to slnko. Because he put this promise that he will stand in the fire when he doesn't. That's, yes, but he could have had him shoot before the sun went down. The sun hadn't actually gone down. Why did he make it seem like it went down? Takže prečo Krishna spôsobil to, že to vyzeralo ako, že zapadá? Because he put the gun down and he wasn't prepared to be shooting. Who put the guns down? The other side. Yeah, that's what I was thinking, that they put down their weapons. They were no longer fighting. Takže tým pádom, že to vyzeralo, že slnko zapadá, všetci zložili zbrane, prestali bojovať. To je to, čo myslel Maharaj. Proste zložili tie zbrane a bojovali. Jayadrata was a great warrior. Pretože Jayadrata bol veľký bojovník. And all the other warriors were also there. A boli tam prítomní aj ďalší veľkí bojovníci. So anyway, that was a good one. That he showed that someone who could make the sun go down and then come up again must be especially powerful. Toto je dobrý príklad, že niekto dokáže spôsobiť, že slnko zapadá a potom vychádza, alebo že to vyzerá, že slnko zapadá. Any other promises he fulfilled? A naplnil ešte nejaké ďalšie sľuby? When Bhishma gave this promise that he will kill them, he made these 5 arrows and give to Duryodhana. That's a good one. And he tells Arjuna that. Yeah, that's a good one. Že keď Bhishma dal ten sľub, že zabije, že vytvoril tých 5 zbraní, ktorými zabije Pandovcov a dal ich Dronovi, tak Krishna povedal Arjunovi, nech ide za, dal ich Duryodhanovi, tak on mu povedal, nech ide za Duryodhanom a nech si vypýta tie zbrane. How could Krishna know? A ako to mohol Krishna vedieť? How could he know? Because obviously Duryodhana was keeping it quiet. Ako to mohol vedieť, pretože Duryodhana to držal v tajnosti. So no one would know. Nikto o tom nevedel. And that's why he kept the arrows himself. Takže preto si radšej tie šipy nechal u seba. He didn't want anything to happen to those arrows. Nechcel, aby sa tým šipom nič stalo. And obviously Bhishma wasn't going to tell anyone. He's very intelligent. A je jasné, že ani Bhishma by to nikomu neprezradil, pretože je He veľmi wouldn't want anything to happen to those arrows either. a ani nikto
nechcel, aby tí ostatní vedeli, že teší. Because those arrows were the fulfillment of his promise. And he made a vow, I will kill the 5 Pandavas with these 5 arrows. And when Bhishma makes a vow, it's a vow. Pretože Bhishma slúbil, že týmito šipmi, každým jedným bolo ich 5, zabije 5 pandovcov a keď Bhishma urobí slúb, tak to je veľký slúb. Even Parashuram couldn't make him give up his vow. Dokonca ani Parashurama ho nedokázal prinútiť, aby sa vzdal svojho slúbu. Those are the only 2 that knew. A vedeli to iba oni dvaja. Well, okay. Vyasadeva knew. Tak dobre, tak ešte Vyasadeva o tom vedel. Because he was giving the knowledge to Sanjay. What was going on. Pretože dával poznanie Sanjayovi o tom, čo sa deje. But anyway, Krishna knew. Ale v každom prípade Krishna o tom vedel. So that means he's omniscient. Takže to znamená, že je vševedúci. He knew that Bhishma had these, or that Duryodhana had the 5 arrows. Vedel, že Bhishma a Duryodhana majú tých 5 šípov. And he told Arjuna, you go in perfect way to get those 5 arrows. The only way to get them was to use the benediction that Duryodhana had promised. A poradil Arjunovi, aby si tie šípy išiel vypýtať. A najlepší spôsob, akým by si ich mohol vypýtať, bolo, aby si od Duryodhanu vypýtal požehnanie, ktoré mu prislúbil. Yes. Any other? Wait. Ešte niečo ďalej. Translate. Ještě Bhima slíbil to, že Duryodhanovi zlomí jeho stehna. Yeah, but someone will say, well, what did Krishna have to do with that? No a niekto by mohol povedať, čo s tým má Krishna. This is Bhima's prowess. Krishna didn't have anything to do with that. To bol Bhimov slúb, s tým Krishna nemá nič spoločné. Arjuna slíbil, že pokud zabije Vyátoru do západu slunce, že tam zade přijde vod. Že také žijí, když nezabije Vyátoru on, ale to Vyátoru. Tak přestanete to dovolit a potom zapne to slunce a ten. Či koho zabije Arjuna? Jde jako si, že pokud nezabije Vyátoru do toho, tak tady on sebe. So Arjuna promised that he will kill Jayadratha, and if he will not do this, so he will kill himself. Yeah, we discussed that one already. No, That one's already accepted. o tom sme sa už bavili. Krishna zneutralizoval na reálnom zbraní. Spadla ako Girlanda. Arjuna to nemohl. No, že proti Arjunovi vystřelili zbraně na reálnové zbraně a Arjuna je nemohl zneškodnit, tak Krishna zneutralizoval tu zbraň. So Krishna neutralized Narayana weapons against Arjuna. Yes. Takže áno. He neutralized? Zneutralizovali? Neutralized? Že ich zneutralizovali. Že spadla jako Girlanda, Krishnovi se zavesla ta zbraň. But garland has fallen to Krishna in such a way he stopped the weapon. Garland? The what? Od Baumasu je ta zbraň, kterou dostal od své matky. Weapon from Baumasura which he received from his mother. He says.
Okay. To protect Parikshit's womb of his mother from the weapon released by Ashwatthama. Yeah, but that hasn't happened yet. He's still going after Ashwatthama. Takže to sa nestalo ešte teraz, to až So potom. that's a future. Takže to je budúcnosť. Any other? Ešte niečo ďalšie. There no. Protected Draupadi. Ochránil Draupadi. When they wanted to. That's a good one. Áno, to je tiež dobrá časť. Well, but how did they know it was Krishna? Ako? It was just some kind of a miracle. She was praying to Krishna for protection. Well, that's inference. You can infer that. That's right. Takže ako mohli vedieť, že to spôsobil Krišna, no a tvrdí, že ona sa proste modlila ku Krišnovi a Maharaj hovorí, že áno, ale He wasn't present there. on tam nebol prítomný Krišna. So it was just some, I don't know, some miracle. Proste to bol iba nejaký zázrak mystický. Maybe Draupadi had some special powers. Možno, že Draupadi má nejaké zvláštne mocnosti. Most visible potency is that Krishna, before all the people and gopis and gopas lead the Govardhan hill on the left hand, and he stayed for many days. Nobody can do it like this. Krišna pred všetkými gopiami a gopami ukázal, že dokáže udržať kopec Govardhan na maličku ľavej ruky si vážne. Yeah, but that wasn't on the battlefield of Kurukshetra. Áno, ale to sa nestalo na Kurukshetre. He shows his transcendental beauty on top of Kurukshetra because he was nicely decorated with all the garlands. No soldier was like this. Takže na Kurukshetre preukázal svoju transcendentálnu krásu, pretože mal na sebe dotyk girlandu a žiadny vojak nebude takto Oh, that oblečený. was just his style. To bol proste jeho štýl. Nothing extraordinary, just his style. Yeah. Nie je nič zvláštne, to je proste jeho štýl. In Kurukshetra, Karna had weapon from Indra. Krishna married, so he never made Karna in open fight until he used it for battle. Because Arjuna would die because of that weapon. Translate. Že Karna mal tú zbraň od Indru, Shakti, a sa nikdy nestretol v poslednej bitke s Arjunom, lebo Krishna vedel, že by zomrel. Použil na toho tkáča a tomu zachránil život. Well, that just means Krishna is persuasive. Tak to môže iba znamenať, že Krišna je veľmi presvedčený. He convinced him to use it. Proste He's just persuasive. presvedčil, aby to použil, tak je veľmi dobrý. Je Nothing presvedčený. extraordinary. Nič neobyčajné. Tým, že okrem toho, že Arjunovi Krišna ukázal, že je najbohatší tým, že mu ukázal vlastne tú Viradrupu, tak okrem toho mu ukázal aj to, že je najslavnejší, pretože keď Arjuna hovoril, že čo všetko vidí, tak Krišna hovoril, že vidí všetky proste vyššie bytosti a polobohov, jak mu proste skladajú poklony. Takže tým mu vlastne ukázal, že je najslavnejší. So he showed not only the Viradrupa, but he showed to Arjuna that he is the most famous because in this form of Viradrupa he could show him. Všetky vyššie bytosti He polobohov, showed jak him skladajú poklony. all demigods and all living entities in the universe, how they pay the obeisances to Krishna. So Arjuna Okay, that's all included in one. That's the Takže to je všetko. Viradrupa. We counted that one already. Takže to je všetko obsiahnuté už v tej Viradrupe, to už sme započítali. There's one more. I thought you were going to get it.
Takže je tam ešte jedna vec, Maharaj Simsaji. After he showed the universal form, he showed the four-arm form. Takže potom, čo Krišna ukázal vesmírnu podobu, ešte preukázal štvorrukú podobu. Who else can make himself have four arms? Takže kto dokáže mať 4 ruky? Okay, let's continue in the report. Pokračujeme vo význame. Krishna is almighty and is especially the cause of fearlessness for the devotees. Krišna je všemocný a obzvlášť zaháňa strach oddaných. A devotee of the Lord is always fearless because of the protection given by the Lord. Oddaný sa nikdy nebojí, pretože ho chráni Pán. Material existence is something like a blazing fire in the forest, which can be extinguished by the mercy of the Lord Shri Krishna. Hmotná existencia je ako lesný požiar, ktorý môže uhasiť milosť Pána Šri Krišnu. The spiritual master is the mercy representative of the Lord. Túto milosť zosobňuje duchovný učiteľ. Therefore, a person burning in the flames of material existence may receive the rains of mercy of the Lord through the transparent medium of the self-realized spiritual master. Cez priezračného sprostredkovateľa, seberealizovaného duchovného učiteľa, má človek, planúci v ohni hmotnej existencie, možnosť byť obdarený dažďom milosti Pána. The spiritual master, by his words, can penetrate into the heart of the suffering person and inject knowledge transcendental, which alone can extinguish the fire of material existence. Duchovný učiteľ môže preniknúť svojimi slovami do srdca trpiaceho a vštepiť mu transcendentálne poznanie, ktoré jediné môže uhasiť oheň hmotnej existencie. It's the end of the purport. Any questions? Takže to je koniec tohto významu. Sú k tomu nejaké otázky? You mentioned that the difference between dealing of devotee and non-devotee, how devotee is surrendering to Krishna, instead of non-devotee they they rely on their strength. So I would like to ask what can help us to come, because we usually surrender to some extent, and what can help us to more surrender in that process. We usually surrender to what? To some extent, just something, you know. Have complete faith. Yes. Takže ja som sa pýtal, že Maharaj spomínal o tom vlastne jednaní oddaného a neoddaného a hovoril o tom, že oddaný sa odovzdáva vlastne Krišnovi a ja som sa pýtal, že my sa odovzdáme iba do čiastočne, že čo nám pomôže ako do tej úplnej miery sa odovzdávať. Well, Krishna says, Tesham satata yuktanam pachatam priti purvakam tadami puri yogam tam yena mama puyantite. Tento verš hovorí Krišna. To those who are constantly devoted and worship me with love, I give the understanding by which they can come to me. Takže tým, ktorí sa mi neustále odovzdávajú, dávam inteligenciu, ako po mne môžu dospieť. So we can try every day, every minute to be fully engaged. Those who are constantly devoted, worship me. We can try to be constantly engaged in serving Krishna. Takže každý deň, každú minútu sa môžeme odovzdávať a slúžiť Krišnovi neustále. Stále sa mu tu môžeme pokúšať. And then He'll give us
transcendental knowledge so that we can understand Him, so we A on can nám come to Him. dá to transcendentálne poznanie, aby sme k nemu mohli dospieť. Then we'll become fearless. Tým pádom sa staneme nebojacní. Arjuna was afraid. It says here that he was afraid. Arjuna sa bál, on toto hovorí, že sa bojí. But he prayed to Krishna, you please make me fear. Only you can make me fearless. Ale modlil sa ku Krišnovi, pretože vedel, že iba on ho môže zbaviť strachu. So praying to Krishna, please take away my fear. Takže môžeme sa modliť ku Krišnovi, aby nám odobral strach. Krishna gives transcendental knowledge, just like he says in Bhagavad Gita. The soul is unborn, ever existing, undying, cannot be cut into pieces, cannot be burned. Soul is indestructible. Krišna nám dáva poznanie. Napríklad v Bhagavad Gite hovorí, že duša je nezničiteľná, nedá sa spáliť, nedá sa rozkrájať na kúsky. So if you have faith in Krishna, then you're not afraid. A keď, Not afraid of fire. keď máte vieru v Krišnu, tak sa nebojíte ani ohňa. Not afraid of weapons or anything. Nebojíte sa zbraní, ničoho. But the main point is to be fully engaged in devotion. That's something practical and tangible that we can do. We can try to perform devotional service. Ale tá podstata je v tom, že sa môžeme pokúšať robiť oddanú službu. And then Krishna will reveal everything to us. A potom nám Krišna vyjaví všetko. Including fearless. In other words, he'll reveal he'll give us the intelligence to realize that there's nothing to fear because Krishna is present with us. Proste nám dá tú inteligenciu, že sa nemáme čoho báť, pretože je stále s nami. Why would we be afraid of anything? Prečo by sme sa niečoho báli? It's like what weapon is significant, is so great that Krishna can't defeat it. Takže aká zbraň je tak úžasná, tak významná, že by ju Krišna nedokázal zničiť. It's like if you're riding in a big tank, an armored tank, and some little boy comes with a slingshot and he's throwing rocks at the tank. You just laugh. To je ako keď sedíte v tanku a oproti vám stojí nejaký malý chlapec, ktorý na vás z praku strieľa kamene. It's a joke. Takže sa začnete iba smiať, je to vtip. What can he do with the slingshot against this big tank? Čo dokáže urobiť s tým svojim malým prakom proti veľkému tanku? What can any material weapon do against Krishna? He's spiritual. Takže aká hmotná zbraň môže niečo urobiť Krišnovi, veď on je duchovný. And Krishna said, Kaunteya pratijani hiname bhakta pranashati, my devotee will never be vanquished. A Krišna tiež tvrdí, že jeho oddaní nikdy nezaniknú. Soul can't be killed. Even an ordinary person Pretože dušu nemôžete zabiť, dokonca aj obyčajný can't be človek killed. nemôžete ho zabiť. What to speak of Krishna's devotee? Takže čo potom povedať o Krišnových oddaných? Krishna promises my devotee will never be vanquished. Pretože Krišna sľubuje, že jeho oddaní nikdy nezahynú a nezaniknú. Other questions? Aké ďalšie otázky? Many times when devotees are asking by which way we have to understand this protection from Krishna, because for example the Pandavas were struggling all their lives, then what did it mean, this Krishna protection?
Takže já jsem si myslel, že mnohokrát je tady otázka, že se oni dokonce jednaní ptají, co je to skutečně ta Krišnova ochrana, když například Pándovci trpěli víceméně celý život, takže co je ta skutečná ochrana? Means they won't fall down. Takže to znamená, že nepoklesnú. Doesn't mean that Krishna promises that this material body, he'll keep it always intact. To neznamená, že keď Krišna dáva sľub, tak že toto hmotné telo bude stále ochránené a bude fungovať. No, because we're not this body. Pretože my nie sme toto telo. The devotee is not the body. Oddaní nie sú toto telo. But Prabhupada explains that it means he'll not fall down into the lower species. That's the protects him from the most dangerous type of fear. Prabhupada to vysvetľuje, že tá ochrana znamená, že sa nemusíme bať toho, že by sme poklesli do nejakých nižších životných druhov. Marshall, you said that numbers of devotees all over the world still increase, and I had mind that especially, for example, in America or in Czech Republic, I think that it decreased in last few years. If you can. Takže Maharaj na začiatku hovoril, že vidí, ako sa počet oddaných na celom svete neustále zvyšuje, ale tá otázka je, že... Já jsem si myslel doteď, že vlastně se to právě naopak třeba v Americe nebo tady u nás v Česku právě v posledních pár letech spíše snižuje. No, How is it possible? Ako je to možné? How could someone who served Krishna sincerely, how could he then decide that Krishna doesn't exist? Takže keď niekto verne slúži Krišnovi, ako môže dojsť k záveru, že Krišna neexistuje? I don't know anyone. Takého nepoznám. It's not possible. To nie je možné. Even one who chants the name once, sincerely, Krishna says, I always give them protection. Takže keď niekto dokonca aj len raz úprimne zaspieva Krišnovo sväté meno, tak Krišna sľubuje, že ho ochráni. They may have some temporary, shall we say, lapse of consciousness, some falling back to their old habits. Takže takíto ľudia môžu mať nejaké dočasné poklesnutie vedomia, že sa vrátia späť k svojim zlým zvykom. It's like there was one devotee, and he changed after he became bewildered and he changed his sex even. Not physically, but he tried to act like he was a woman. A dokonca existoval jeden oddaný, ktorý bol tak zmetený, že sa začal prezliekať za ženu a začal konať ako žena. And he wanted to enjoy being a woman. He tried to enjoy being a woman. Takže pokúšal sa užívať si to, že je ako žena. But then he got a disease, an incurable disease. A potom dostal nevyliečiteľnú chorobu. And he completely surrendered to Krishna. Úplne sa tým pádom odovzdal potom Therefore, Krišna. Krishna, Yasya Nugurnami Harishe Tatanam Sharai. Krishna took away all of his opulence, all of his pride was shattered, and then he only had one thing left, Krishna. Krišna mu odobral všetko bohatstvo, všetku pýchu, ktorú mal, a jediná vec, ktorá mu zostala, bol Krišna. That's typical. Takže to je typické. Even if someone tries really hard to forget Krishna, how can you forget Krishna? Dokonca, keď sa niekto naozaj tvrdo pokúša zabudnúť na Krišnu, tak ako môže na Krišnu How can you zabudnúť? forget a person like Krishna? Ako sa dá zabudnúť na osobu ako Krišna?
How do you forget Krishna? I can't even imagine how you can forget Krishna. Dokážete si predstaviť, že by ste dokázali zabudnúť na Krishnu? How would you go about that? A ako by ste to spravili? What would you have to do to forget Krishna? Čo by ste museli urobiť, aby ste naozaj zabudli na Krishnu? You'd have to kill yourself. Museli by ste sa zabiť. But even that wouldn't work. Ale ani to by nefungovalo. Because you can't forget Krishna because soul's eternal and Na Krishnu sa nedá zabudnúť, pretože duša je večná. so no, devotees are increasing. Takže nie, ten počet oddaných sa zvyšuje. How can there be less devotees? What about all those devotees? The devotees you're talking about, they may not seem as prominent as they did before. Takže oddaní, o ktorých hovoríš ty, teraz v súčasnosti nemusia byť na tom tak dobre a v popredí, ako boli kedysi v minulosti. That doesn't mean they're not devotees. A to neznamená, že tam nie sú oddaní, alebo že to nie sú oddaní. They're still devotees. Sú to stále oddaní. And they're doing service. Robia službu. And Krishna is very fond of them. A Krishna ich má veľmi rád. Krishna says, Neha bhikkhavanášosti pratyvāna vidite svapamapiyasya dharmasya trayate mātavaya. In this endeavor, there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. Takže Krishna hovorí, že v tomto úsilí na ceste oddanej služby neexistuje žiadny úbytok a dokonca aj iba malá služba nás dokáže zachrániť od toho najhoršieho. There's some statement that only if one eats meat again can he stop being a devotee. Existuje jeden výrok, v ktorom sa hovorí, že len keby človek začal jesť mäso, tak môže prestať byť oddaný. Most of the ones who stop practicing directly or fully, they don't eat meat. Pretože aj tak väčšina, ktorí prestanú praktikovať naplno oddanú službu, nejedia mäso. But I know someone who ate meat and then still he became a devotee. He again revived his devotional service. Ale dokonca poznám aj jedného, ktorý začal jesť mäso, ale napriek tomu obnovil svoju oddanú službu. It's very difficult to give up serving Krishna because he's just so great. Je veľmi ťažké vzdať sa služby Krishnovi, pretože je tak úžasný, tak veľký. And the happiness and everything that one gets from serving Krishna is not comparable to anything else. A šťastie, ktoré pochádza zo služby Krishnovi, sa nedá prirovnať k ničomu inému. Even if he tries to forget Krishna by killing himself, he'll get another chance in his next life. A dokonca, keď sa aj niekto pokúsi zabudnúť na Krishnu tým, že sa zabije, tak aj tak dostane zase príležitosť v ďalšom živote. He'll end up taking his birth in some devotee's family. Pretože sa napríklad narodí v nejakej rodine oddaných. Again Krishna. A zase Krishna. Understand these very hopeful things when in Chaitanya Charitamrita Prabhupada is explaining that when we are start to have the association with the Mayavadi impersonally, that our devotional service can be destroyed. Takže ako sa to... So everything is dooms. Mayavadi Pasha Shunile Hoya Sarvanash. Everything is destroyed. Takže ako potom môžeme pochopiť ten výrok alebo tú časť výkladu z Chaitanya Charitamrity, kde Šrila Prabhupada hovorí, že by sme sa nemali združovať s Mayavádimi, lebo tým pádom celá naša služba sa zničí. A Maharaj hovorí, áno, že tam sa píše, že všetko bude prekliaté, všetko zanikne. Yes, that's also true. Tak áno, to je tiež pravda. But not forever. Ale nie navždy.
if you rendered some service, everything is doomed, yes, or not everything is destroyed. Keď už raz niekto vykonal danú službu, It's not an exaggeration, but everything can be destroyed, and Krishna can also save him because he's a devotee. He performs some service. Všetko sa síce môže zničiť, všetko môže zaniknúť, ale Krišna mu aj tak pomôže a zachráni ho, pretože ten človek už raz nejakú službu vykonal. Krishna is unlimitedly merciful. Krišna je neobmedzene milostivý. He's more merciful than he is attached to being truthful. Je viac milostivý, alebo je milostivejší, než je priputaný na pravdovravie. He said it and it's true. On hovorí, že je to pravda. But he's more inclined to be merciful. Alebo hovorí, že je verný pravde, ale ešte radšej, než verný pravde, je milostivý. It's like he told Mukunda, because Mukunda was going to the Mayavadis, listening to Mayavadis. Napríklad Mukunda odišiel k Mayavadinom a on povedal Krishna. So Lord Chaitanya said, I forbid him, he can't come into my presence anymore. A pán Chaitanya povedal, že mu zakazuje, aby sa k nemu priblížil. So, devotees were feeling sad for Mukunda. Mukunda was feeling sad. Mukunda bol z toho smutný, oddaní sa kvôli Mukundovi cítili smutný. So finally, they kept asking Lord Chaitanya and he said, no, can't come. Stále žiadali pána Chaitanya, ale pán Chaitanya stále povedal, nie, nemôže prísť. And then Mukunda said, well, ask the Lord if I'll ever be able to see him. A Mukunda potom požiadal oddaných, aby sa spýtali, či je tam, aby sa Krišnu spýtali, či vôbec existuje nejaká možnosť, že by ho ešte niekedy videl. So they asked Lord Chaitanya, Mukunda wants to know if he'll ever be able to see you again. Takže pána Chaitanya sa potom oddaní spýtali, že či tam nejaká tá možnosť existuje, či ho ešte Mukunda môže niekedy vidieť. He said, yes, after 10,000 births. A on povedal, áno, po 10,000 zrodenia. So they told Mukunda and he was dancing. Oni to povedali Mukundovi a ten začal tancovať. And then they went back and they said, they told Lord Chaitanya, when we told him he was dancing and happy that he'll see me again, he'll see me again. Takže oddaní sa potom vrátili k pánovi Chaitanovi a povedali mu, že Mukunda začal tancovať a bol rád a volal, že budem ho znova vidieť. He said, okay, bring him immediately. Takže pán Chaitanya povedal, ok, dobre, tak prinete ho okamžite naspäť. He made the statement, but his mercy is so great that it overpowered his Takže on si determination. síce niečo povedal, ale tá jeho milostivosť je oveľa väčšia a prekonáva to jeho odhodlanosť. Thank you very much, Srimad Bhagavatam Ki Jai.